Sanibonani kuphi nokuphi la funyeka khona lo mbuso njengamanje kungelela yena ke Mathindo wacela Ntombi zomqomo amehla kabanye baqomela imali sikwazi ngena wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela sonke nje ukulungela upress subscribe button share friend comment khona konke uma subscribe like mala khamba so sonke ube wena oqala uthola notification uma sikufollow vela phambili ngani la wethu njengoba nazi ukuthi ke kulezi insuku ngiphathela nje indaba ezinoju ehamba phambili eziphethe ubufakazi ingane zawethu niyazi ukuthi angaze nganiphoxa njengoba nihleli la nihlalele nje umfana wenu nilethela ezinoju ehamba phambili. Usiyamyeza ngane zawethu useveza ubufakazi bokuthi igcokama yebo liyayenza lento ukuthi linikele kodwa futhi lingavezi lingatsheli ngisho yedwa umuntu omunye wabalandeli obuye waconfirm kuzothi umlandeli noma ke umhlaziyi kodwa izinto ezenzeke phambi kwakho abuye waconfirm phakathi kwabantu ukuthi cha lento le kuyiyona yona ukuthi igcokama liyanikela noma liyamnikeza umuntu umidingo sizo lingasho kuyiqiniso kangakanani njengoba ekuvezile ukuthi kunomunye wabangani bakhe wayekade ecele impahla zawakhathi kanye nedobs bamlethela baphinde futhi bamnikeza nevoucher ye R1000 kuyiyona ke yodla ngaphandle umusho isikhathi sakho mntana esekhaya angithandi ukuthi kugcine kukhulume mina kodwa ngithanda ukuthi nomuntu okhulumile azwakale angifake yona ke ivoice yakhe usiyamyeza lapha ke obekhuluma ngalo igcokama ukuthi lalethela omunye wabangani balo impahla zakadobs ziphinde ke ngawu2 namabhloko akakhathi kanye namajakhethi nayo ke imali elinganisela kwi R1000 ngaphandle umusho isikhathi sakho sigxume hlale kuyona ke ivoice kasiyawo ungakhohlwa ukusubscribe share friend comment khona konke uma subscribe kumele kuhamba so senze ube wena oqala uthola notification uma sikufaka vela phambili bamba na video kasiya. Kunobhuti owayehamba ngale moto lena iHyundai ebhalwe I think it is iskepe GP. So into engenza ukuthi ngisho kanjena ingoba kunento akayenza. There is a brother okhonze kakhulu ama-artist kaMaskandi ufunda evet lo mfolo so wenza unyaka wakhe wesithathu ka-medicine. Uthe uma ngabe ecela ukuthi ngime besikwelinye igarage mangabe ubheke khona wacela ukuthi ngime ngaze bona le imoto lezazi u2 futhi landelana ilena lezi mhlophe zo2 so wase wahamba kwathi angazi ne-artist lapha ngalokhonzile kanjani njanyana but wakhuluma nomfo lapha kwiskepe GP. Bakhuluma shothi ngendlela bakhuluma ngayo cause ayilento zama-artist mina ngiyithande ngoba ngiwathanda ama-disappointment ama-artist nginolwazi lokuthi ayasitshela wonke futhi so akusizi ukuthi usondele kwi-artist ngoba uzothola disappointment ukuphoxa into kade ungayilindele. Ngokusho kwakhe-ke lo mfo wafaka uthi wacela basibatha washiya inamba yakhe ubafu mabeshiya inamba yakhe ne-address wafaka i-address yasendlini la engihlala khona. Kunini bekuyi-Monday zifikile-ke impahla mfethu futhi wacela impahla i-dobs nebhluku lakakhathi kwakuhamba ngakubili uthi wathi lo bhuti wayehamba lapha ngoba ngambuza ngathi akusiyona lento eshashaza ekhanda wathi akusiyena uwodwa uthi wathi uzocela kumphathi wakhe ngicabanga ukuthi lona eshashaza ekhanda lo hleze namahlombe lapha nayibela so uthi wathi ke uzokhuluma naye bazombona bazomfonela ngoba uthi wambona kancane lo eshashaza ekhanda kuyiqhawe lapha akhuluma nomunye wasama numbers zakhe. So I wanted to confirm nje fairness public because they are public figures ukuthi wow and ithelele uma ifika bemlethelile bambuza ngathi mina ngabathi ayi student so base bashiya ne R1000 bathi athenge igrocery so la eJozi ngeke ngikwazi ukusho address but nje it was a new experience for me for umuntu oyi-artist. Angifuni uqamba manga especially kaMaskandi and ubafo ngithe mase ngimbona ngamtshela ngathi awufethu yazi labantu bakhola bothi bakhonzile bafikile benza 1 no 2 so to whomever lo bhuti oyigidangoma nomnikazi wakhona lo kwenzile yonke hayi bafo sure lutho bafo nalo kwenzile engathi nganda lapho ekhona and ngicabanga ukuthi umfethu usazozibongela usazosithola azibongelele yena because mina ngambuza ngamtshela ukuthi hayi to lezo zama-artist lezo wayekhohlwa cause into engenamsebenzi so kusiza ukuthi lokhu uhamba and yena ukuthi umkhonzile kakhulu umfo lona lo walapha emdletsheni
So uma ukuthi uyofika umlayezo kuyena nodlulise ithe thank you kakhulu. Ngafunda ngalanga lelo ukuthi umuntu ungabomfunda noma ungabozwa kuthiwa ukanje on public mangabe public figure nje umuntu osuke iartist ngoba uyakudumaza ngelilanga. Wangidumaza ke mina lo mfokhosi ngazi mina ngokuyitshela and wamamukela kahle uwafo. It was a warm welcome and uhleze uyasho namanje bengakholwa bengimnika impahla zakhe nje namhlanje kuseni because ufike wazoyilanda lezi impahla lezi washiya ke ngophela bezi double iplula card ne dogs. Sesithemba ukuthi ngelanga ngoba khona iupbeat ngiyadlala but kungangishela isigqoko bafo but mangingesigqoka isigqoko sakhona hawa singena ikhanda lami elikhulu. Kodwa nje for ibhluku lakhona it had like a comfort. So yena ke njengomuntu ese-university ngicabanga ukuthi uyogqoka kahle and ku right. But we thank you to whomever ukuthi angimazi lo mfolo naye futhi bafaka amazi ngoba ngeke ngambuza ukuthi akasethe ithombe zakhe ku Facebook. But whomever kwande lapha ethathe khona ngeswadla amandla abo kuhle leyo nto leyo. Lento into yenza ukuthi ngipost ukuthi ngoba ngama public figures and kuzofika kubona. We thank you guys, we thank you. Into enayenza ngomfowethu akunankinga nemali even yegrocery lenamninga 1,000 rand. We thank you Mthandeni, thank you.